kuona muthako ure witherwa ari ki Meru TV witwa Karithi kira tukwenda iragwa ni uturetera mataro kiri ana betu na ndi mubango jaukira na Meru TV ni juju gutegerwa ni Amiru na Kenya Bonde ntikumenya gitumi kiko kyumbo tuma ukethera utega Meru TV ukiri ureteri ni Karithi George ina uri kethira utikugwatanira na Karithi George orukiri agikuthomera nteto ire Meru TV ikurariritie agikuthomera mangatheti na mono agikuretera ageni utonangi bebu watu amuna thina apana tunakumisi ndangu kuja kwa nyumba no kwai igitare onde ipangari ya gitare kalikwira riu ndozie kwikubana ni orukiri kwambiria themwe mwanka thainya cherukiri Jumatatu mwanka njuma ugatigwa wenka ithira uri umwe wa ategeri bara bakugunika ni mataro ja Karithi George atugwiretie nandi tweterete mubango juju jwa Karithi George